Ulalele umsakazo kaZulu, umsakazo weNtepe-Manama Community Radio. Ungabe utshana njani mlalelo umsakazo kaZulu, umsakazo weNtepe-Manama Community Radio, ibizo nguNokuphila Nkala. Soluze lwafika usuku lwama-by-elections obelilindelwe nguZulu wonke jikelele. Namhlanje umsakazo kaZulu usedolobheni leGwanda lapho ohambele endaweni zokuvotela ama-polling station agoqela iJaunda Park, Gwanda High, Zayeja Tent kanye leJaunda Preschool lapho umsakazo okhulumisane labantu abambalwa asebevela ukuyavota. Abantu labo baveze ukuthi konke kuhambe ngendlela eqondileyo, akula abakusolayo ngaphandle kwamaphepha abengakhanyisisi kahle. Kasizwe kabanzi bechasisa lolu daba. Right, lapha lami ngendlela embona ngayo izinto sezatshintsha. Akusela violence lani yayikhona ukuthi abantu bayalwa ngezikhathi zama campaigns lapho. So ayisikhululekile. Mina ngiseGwanda lapha ku Ward 7. Ngiyavotela epark lapha so lami ngiyakhonala. Ngenhliziyo yami yonke sengisiya posta lami yami vote. Hayi ambona okunye kodwa vele abantu bakhululekile njalo bakhangelele ukuyakhonala ngobuningi babo. Hayi lapha ngisezayoja iphakama hayi lokuzeni marriage. So hayi uvoters votile sibili basanitizile sabuza isithupha basitshengisa ukuthi khona iphepha lethu senza njani. Kodwa into engani ngisole kakhulu mbijana ogogo phela balamehlo abalamafoni ukuthi bakhangele babone bekukuncane kakhulu amakhanda abantu bekukuncuncuncu. So yikho kunye kuzaba confuse ukuthi umuntu engafaka kuphi umuntu omthandayo. Kodwa hayi thina njengoba singani sisebatsha mbijana yikho uyalayitha nje ifoni ukukhangela ubone ukuthi ungafaka ngaphi uX wakho. Yikho khonoko kodwa akuningi sibili hayi mbona abanye bakhululekile ngingazi kwabanye. Sikhayile ngesiphatho baliphathe kuhle yini labo abalivotisayo? Hayi isiphatho si right sibili. Ngisolanga lutho. Right, so ngasitshela ukuthi ekuhambeni kwakho usevota kuyini ohlangane lakho? Hayi mina ngifike bangisanitize abambuza isithupha bathi ngigqoke kuhle imask ngaye ebhokisini but amaphepha bengakhanyi kuhle ekuvoteni bathi vele intini special nje abantu abadala bebengeke bakubone but thina njengentanga sibili bekukhanya but abantwana abadala bekungakhanyi kuhle. But hayi mina ngizivotela sibili kuhle. Ngaphandle kwamaphepha angakhanya akade engakhanyi kuyini okunye kunanzelele? Hayi angibonanga inkinga mina kodwa konke beku right. Sikhangele ngesiphatho? Hayi mina esayidini lami bangiphathe kuhle sibili. Ngaphandle kwalapho evotele khona kade ungela abantu abekhankasa? Hayi bengela abantu abakhankasileyo mina ngivotele epark. Hayi bengela abantu abakhankasayo. So ujabulile ngendlela elivota ngakho? Hayi mina ngibona kimi esayidini ngitsholo kwelami side. Hayi mina ngijabulile sibili bangenzele kuhle. Bakithi salibonani likayi sitshaba ngumadlela lokhulumayo. Ngifuna ukuthi ake nihlale nilalele Ntepe-Manama Community Radio Station, umsakazo kaZulu, umsakazo wenu. Phela umsakazo ngumsakazo ngani, akube njalo kube kuhle. Yeah.